Ole, hey. Zikwa lavar lo dewa. Tanahan morning devotion. Hakan ne hole dona. Tugina hianin hey. Kay hi Adventist Scotland. Kani when hi kan chol ni ania. When I hianin sermon in Konga. Tu ka soidon ngia. Mataya kanin kaminga mi pani khatlek po aning khom na huna chuan ka om zelang ti Bible chang kan huwa ka Bible chang kha ro em maya chuti rol chon he khovela hianin hei chaklo khibiak in ania he khovela hian ko khananga kan omte ko khan poimo lo zia te hi tu hil tu thiam tak hian soi thina chuti rol chuanin he khovela kan om chung hi chuanin kanin ailum na turatan te chanchin tha kan pondar na turatan hianin ko khan hi apoimo em rengani ole vai khachu thuril tu pakhathianin thu soya atu soi ti top dan khanin ti hian atia he ko khan member zong te vener on khom zong te po hi he ko khan member zong te hi eng tikni ma kan la thivek don ani tia ta chon tlar hunga pakhati lim teu mena bana lo phara lo lom lutuga chon in khom bana chon an pasor khan na tinge vein khan iwan lom ve engei khiata tia chopa chon ko khan member kha kani velawa ko khan member zong te an thivek doni ti khan kaisu ka tel velo ti ka ri ka lom lutuga thiani athi lo ngai thak dana kha aboi thak ve viu ani tro ole avai khachu Charles Pastor pakhathianin Charles Pastor pakhathianin angani akau khan member ti thadu to lo ron in khom du to lo kha atlo chuak ani ti chuanin karon in khom du to ngai lo kha akau khan member kha awatlo chu ama chau khan khapa khan ina khan lo oma ti chuan mei in chunga khan hei sa phau chuan in chunga mei chemna nei thini anh chung khan me lo chema chon lo aya ti chuan chu Charles Pastor chuan khapa an wa mu kha engdang ma soi lo wa ame chemna bula chuan wa thua an han in chi bai zo chu ngoi engma soi lo wa ti chuan an ngai tu awang wa enge ka soyang tia ta chuan anena chuan tharau lo thleng kan ti don nge ni ti tur pathian ron thilta chuan thuka mei chu an thing tu lai chu azuk khoita thuka mei an tu lai thing fak panga parukvel aldeu hlap chu an la sang ta ti chuan atira mei wam ham mai al em mai chu thing fak malte te kha in simi lo khan a sang khan ada ta mo anin kara khanin kut pha bok zet zel tur hi thing fa kara khana da ta ti chuan amma me al tha em mai chu zoi chuan a eng chu lo dai tiela a to pa phe chuanin kha mei kha arem ta fek mai ni ti chuan ngoi reng chuanin chu thing al zoi al chuai tial chun pani chuan an thira thil dang soi vak ngai lo ti chuan pastor chuan kha akau khan member ti taw in khom du to lo hna khan heti hiana ti ta mishing te helaya thing in to ang che hi kan nia in ailum ton tur le in ti chak ton tur le in chem al ton tura pathirina arot te kan ni chuanga kau khan te poi confirm kim wang emo kan that bi ka wang emo ani lawa in ailum turte in chem al ton turte kan chaklo changa indom kangtlang tura pathianina adda de kan ni chuwang chuan khongai takin nang po I thin rim na te ilung oilo na te da tha in ko khana aron active le to ta che tina somta ka pa po khan kha a empty nam om zenei tak atrang khan zir lai zir chuak ta ama chon ko khan kha mi fel rual om khom na tur mo engkim fel fai fek tur khana lo nga ya ma se alo ni re rang sel atu ang amu tak lo khan ko khan kha a khan san ta ni ka thungai thatu ta jinga po hian ko khan mu diklo fe emo khan san to emo ko khan hruai tu te mu fel fai lo tak po in lo omang in mu kha dot ani kher lawang thil diklo po ani bi kher lawang
in thil mu tam ta kha thu dik te po niang amai ro chu he ko khan hi pathian in fel fam kim tur le thafam kim tura arua ta ni lawa hele ya chak lo chung le tling lo chung po in ai lum ton tur te in ti chak ton tur te in chem out ton tur te lom changa in lom pui tur te lungai changa in tor pui tur te pathian ina adin te kan ni chuwang chuan he ko khan hi atira bible chang kan so yang khan he ko khan pathian minga kan in kom khom nei pathian tharau chuan engtik lai pona chen chila ami hring achunga mi da chu kan felfam kim lawang ma se khe ko khan mi pani pathum le minga in to khoma chuan om tura tiam tu pathian chuan engtik lai pona om puya atharau ten min chen chi renga chuwang chuan ko khan hi khan san lo la eng ko khana po loi la iom na ko khana khan han active ve phot mai la pathian tharawin nangma na ron thok em don ani ti hi tukina hian ka soidu ani ke po veina hei ka sei tong khan khoten war felanga lim takin kan biak in lama in khom turin ka in siam don ani chang chon kan chak lawa in khom te om kan tia kan in khom lo thin pe lo chang te chu omang tro chak lo chang te omani amai ro chu ko khani ti tau san lo la ran san lo la lalpana din to ko khani ading leng dona in tik lai po in achunga mi a ho tu te arong bol tu te pastor te a ko hnu pa te chu kan fel fam kim lo ni mai thei ma se a chen sil tu thara ve ro chu a fam ki ma wangin eng tika ma he ko khani lalpan akal san ngai don lo ni lim dewin yom na ko khana khan pathian lo betrin turin ka cha du cheni lalpan malmin so fek ro se amen